Vhadzulapo vha afha vho vho takala vhukuma musi vha tshi wana nndu dzavho dza RDP nga ṅwaha wa 2000. Fhedzi nga murahu ha miṅwaha ya 22 nndu idzo dzo vho shanduka vha fhethu sa tshilei khavho. Madi sisima u bva fhasi a tshi lala u dzhena dzinduni dzavho. Vhanzhi vha tsha kona na u dzi bonya vhusiku sa vhunga vha tshi vho vhea idzo kha fenitshara yavho uri i songo tshinyala. Vhadzulapo Vhari tshiimo itshi tshi tou ṋaṋa u vhifha musi dzimvula dzi tshi na. He Vhari vha ḓipfela uri vhupo uvhu a vhu ngo lugela u dzula vhathu. Zwo ralo ho vho fanela u songo themendelwa fhatiwa hone madzulo a vhathu. I've been going to the councillors up and down and it was never resolved. But now the place is very bad to a point whereby the house it had sinked, whereby whenever there is water or rain, there is water coming under the ground into the surface. So I went to the councillor and I asked her that, can you please rescind for now, temporarily, move us to another place because this place is traumatizing us and it's very unhealthy for us. Because even the furniture, everything I bought here, it's messed. Even me and my younger brothers, we are no longer staying here. We are renting it other places where else I'm a breadwinner. The problem here in Greenside, they must just build a bridge that side at the back so that the water must not come in front because this is too much. When it comes in front and at the back, you don't know where to go. You see, some other people, they have water falling inside the house. The issue of water is a nightmare to every one of us, the neighbors and us here, because it takes a lot. It takes a lot of things. We lose a lot of things. We can't even just pack a car or something when it's raining. It's just a nightmare to everyone. Ba masipala wa Polokwane Vhari vho rumela tshigwada tsha vhathu ṱola vhupo uvho. The municipality has been made aware of the situation at Extension 44 or Greenside. A technical team has been sent to investigate the situation. Only until they're done with investigation can we know how the municipality can intervene and assist the residents. We will provide further details once we know what is happening. Vhadzulapo vhane vha khou kwamea vha khou itela masipala khuwelelo ya uri vha vha thuse nga madzulo a tshifhinganyana.